Lomkhakha wetimoto ungilenye yetimboni lekutshalwa kuyo timali kulelive. Ngalemibhikisho lebeneludlame ngakholwane lemboni yathikameteka kakhulu kwadzingeka ukuthi kumiswe imikhicito. Ngaleso sikhathi iToyota leseyibe kulelive iminyaka lengetulu kwalengemashumi yesabisa ngekususa umsebenzi wayo iwumikise kulesinye isifundza kepha yahocisa ngemva kwekungenelela kwahulumende. Kufikela nyalo lomklamo lomusha uvule ematfuba emsebenzi langetulu kwetinkulungwane-700 lapho khona tinsimbi letinyenti tetimoto titfolakale lapha ekhaya. Le moto isebenta ngelibhetri na petiloli. As a company is to maximize the opportunity to enrich our employees' professional careers. The introduction of this new vehicle has created 575 new jobs at our Prospecting plant and over 1,200 direct jobs in our component supply base. We have many individuals and teams who provided incredible leadership and dedication in progressing this project, and I'm immensely grateful to all of them. Hulumende utsi lenkapani itawunonophisa tinhlelo tekutsi imikhicito yayo ingabi nemthelela lomubi nakuta kutemvelo. It's also pleasing to have heard that the number of the engineers that were briefing us on the floor are engineers who came in as young cadets, if I can call them that, as trainees, and today they are well qualified academically and well experienced in as far as their skill base is concerned. Lenkapani itsi loluhlobo lwalemoto lutawutfwa emaveni langemashumi lamane kanti esikhatsini lesitako ibuke kwakha emaloli aloluhlobo.